Yes sir, mic check. Yun, 1, 2. check. Gapula. Hello, sound test. Sound check. Hello. Ayun. Good evening. Ayun na, share tab. Tabang tag-share. Hindi mga episode. Murag pula ano ba? Kusog kayo. Murag kusog kaya itong ano. Hello. Ayun o. Comment kung kusog kayo, kung dili madunggan, or Nice, bubanga nice. mo audio. Pero makita namang ano, ang ano kaya? Na comments. Uy, daga na comments ay. Comment kita na lang mag-comment sa itong ano. Oh, Jeric Jeric! J-Rowan and Jensen! Shoutouts! Here we go. Oh, shoutout kay Sir Charlie. Itong ano na. O ba? Si sir, gabi sir. Sounds made sumo dun eh. Shoutout kay Alexis. Ayun o, sakto naman ang audio. Thank you. Alright. Eman, hinay ka. Uy, shoutout kay Rene. Shoutout, go! Dapat rin natin no. Bago magsugod na, maganda ta, paila-ila sa ito. Yan, pakilala na naman kami kung Kinsani. Bibi. Master. Rodsman M. Yun, Roseman M. Jazz. Are. Doy. Uy, anak ka. Weird Russian guy. Kana, Are. Abdel. Ayun, ako. Kare. Simulan na Ang yun. kalbo. No, shout out kay Kalbo. Olio. Ang kalbo, kinsan yung kalbo? That's may event. Tapat na ako si Zach Maestro. Diba? Shoutouts kay Alexis Eman. Shoutout kay Oliop. Oliop's Music Thoughts and Vibes. Simulan na yan. Gabi ang page mo nagigamit pang shoutout. Shout out sa sir, shout out sa mga ano. Shout out sa inyong tanan. Yeah! Alay na kaya, tagyan mo shout out sa flip top do. Tini ko wala. Ayaw ko yan na. Yeah, once again, kami nga pala ang Can Talks! Yeah, this is the episode 5 of Can Talks and meron kaming guest
So, Di naman. kami rito ay magkakaibang relihiyon, magkakaibang lahi, Yes, sir. magkakaibang paninindigan, Yes, pero sir. lahat kami Magkakaibigan. 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 Okay, ang guest na to today. Kailangan ba introduce na to ni? Kilala nyo na, Oh, shit. sa kaliwa ko. Oh my shit, oh my god, man, oh. Yatis. Yatis, Yawords. Yeah, Pinaka-Yawords sa Mindanao. Nakabukat na rin. May abukat, o itlog, o bars. Flip-topper, hip-hopper. Flip-topper, hip-hopper, hardcore, fatterer. Walang iba kundi Sak Maestro. Sa Give it up. Let's go! May gabi. Salamat, Kantox. Yan. Sir, welcome day sa Jensen, sir, no? Yes. First time, Jensen? First time na ako, first time. First timer. Ano ba kanto? First time ka Ano na ba kanto diri? sila. Saan gani ko? House life, sir, house life. Ayos lang. Masa nga nakabisihan na to. Music o pangarta. Mga gyapon pangarta kay. Na naman tayo, pamilyado naman ta. Oh. So, So family man, di ka, sir. Pili mo anak, sir. tulo ka bo. Tulo na Ah, ka. Nagswila na pagkitaran. Registered yung mga anak ko na. Tatlo. Ang wala na registered. Wala pa, ginabilang pa. Ayaw sa asawa ka. Kuha lang sekreto. So, nakuha na po di. Sige ba? Ice tea. Ice tea lang. Ice tea Sa mga lang. batang nanonood, ice tea lang yan. Oh, shoutout kay AD, isa sa mga producer po na ni AD, walang kaduda-duda. Mag-shock. Wag mo na. Magsashakur ka na naman. Or, What's up, so, AD? no? Nga naman nakakadri sa Jensen, sir, no? Nasaglag ka diri. Nakoy gig. Uy. Nakoy gig. Ano sa? Karong gabi yun nga. Karong gabi. After the raid, diretso ko nito, perform ko nito. Oh, bisita lang siya diri kay. Kay So tanan mga viewers na to diri no, nakakaroon si Ato mo. Jensen. Gusto ma-meet si Sir Sak. J-Jams sa... Ayaw mo ganito diri sa venue na mo. Bawal mo pa picture diri dito lang mo. Dito, pwede. dito. Tapos J-Jams. J-Jams. Bahalag mag-video na rin do. Di lang kay picture, tanang gusto ninyo. Isa pag hubo ko lang. Pero karon lang may naka-guest o gano ba ng big time. Wow! Big name. Sak Hindi. Maestro. Sak Maestro. Man, F that ish, man. So first question no, bakit Sak Maestro? Well, to answer that, quick lang. Oh sige. Kay nagtudlo ko sa unang approach. Sak Maestro gani. Master din no, master. Ay, dili bitaw. Kuha na siya, gamer tag na ko na siya. Gamer tag since like I was little, so gidala lang muna ako sa hip-hop. Isang dula na sir. Jablo. So good yun. Sa StarCraft, Jablo. Yeah. Oh, Jablo. Good job. Jablo 2. Sak Maestro, the Sak Maestro. Jablo. How to suck ba? Damn. Jablo, red alert no. StarCraft Sino ako mo na, mga games? sa una. Yeah. Eventually, nag-evolve into Dota. Ragnarok, Gunbound. Wala lang ako nagiging Ragnarok, pero... Life. Kaya ka gano pangya ba no? Pangya. Katawin sa to. Magpalit atong card. Agi sige itong basketball gani. Freestyle. Oh, freestyle. Ay, agi po ba ito? Ba't ganun mong tattoo yung karakter? So gamer de guesser no. Oh, lagi ko shit. Sabi wala. Cutting classes niya. Dula, dito sa mga uso sa una. Uy, ikaw wala uso chicks sa una. Ay di. Karon na usa na di karon. Late bloomer, karon pa man talaga, bati na may So ang focus ni mo karon sir kay music. 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 What kind of music ang naunahan nimo nga gisudlan? Sa mga genre, pinakauna nimo nga gisudlan. Going back in sa una? Sa ba? Rock, alternative ko ng mga mga ballads, may ano. Ayan. So, Then, pag grade 3 na ako, nakadiscover ko hip-hop. Pag high school, nawala na po ko sa hip-hop. Tagali, metal na po. Hantod college, hardcore, banda. Binibalik ko, atong rin ako, 2011. Davao, Jensen ako. Jensen. Oh, nag-base mo ka direct ano. Oh, diri ko 11 hanggang 14 trabaho, ay 13 trabaho kay. Diri pa from diri ba So, ngam sa music, walang banda. Una-una akong sabi maayo buhaton na makasolo ako. Oto. Ay, YouTube, itag beats, nyarapan. Before I knew it by, abot na ko flip top. Ayun Oh. At ano, medyo mystery ang paon sa nakasulod flip top sir kay kadalasan nag-tryouts man na pero Nadyo siya ano kay siya Music wala siya yun. nag-try out ba. Somehow naabot ako music kay Arik. Una ila Blackleaf, nag-perform ako usay sa Davao, nagalaana ko. Then naabot kay Arik. Then
Nasuryahan siguro ni Black Clip si Arik ba nga. Nabattle ko, so. Nakutgan si Arigato na tayo. Gan. Hindi siya ang personally. Pero, ito, wag ka na kayo first battle ako, 0 hours. Gano'n, no? Classic eh. Classic. Sa mga wala ka balo, no? Ato isa sa mga pinaka whack. Whack. Yung mga top moments sa... Luto. Daw. Ludo, Defense. Matuto niya sir. Tama ko, taga Jensen po dang ano to. Macy's, no? So, daghan tayo mga artist dito sa Jensen. Daghan kayo harang dere. Sa Sino ba mga dito, sir? gems, daghan kay gems bitaw dere sa Changasig. Sa una pa, Ayun, yung project, kasi ang mga igagaw na ko, sila Marion. Oo. Katugin ako, original the main machine, dili pa si Dustin. Before me na kaila ako, si Marion ako igagaw. Nag-music ka punta siya, sir. Naano siya karon sa Dubai, wala na siya focus siya, nasa tattoo shop niya. Business. Shoutouts. Gatato, ba diba ka doon? No, love you ha? Gatato, gyapon ka, no? Wala na ako nagkuhan. Pero dati, before. Before. Upon sa ka na-introduce sa tutuwing, sir. Katuwing sa akong mga kabanda po, ila Cliff. Oy, my man! My man. Napot ako amigo from Cotabato. Kay live ko Live na. ka na, live ka na. Si Amir, nandito si Amir. Pakita Bale, mo sa camera, pakita sa camera. na-introduce ako sa, my man Amir. Ayun, Amir Mortal. Bale, na-introduce sa tattooing kay si kabanda na ako si Cliff. Bassist na mo sa Internal Torture, kay vocalist na mo sa Internal Torture. Amo lineup si Cliff. Hardcore na. Metal, brutal death metal. Si Cliff, si Kano among drummer, si Kuan ang bass, si Cliff na among bass, ni gitarista na mo si Val niya, ako ang vocals niya. Booming album. Then, wako kabalo nga tattoo artist na si Cliff. Siya ako nakita ang tanan, so ito, nag-pursue ko ato, hinahinay. Pero before ato, sir, Oh, lugi naging ko sa art. Lugi ako, first love. First love. Isa ka rin si Amir. Mura sa kini, mura mo nag-mini-me. So, sa mo paint, draw, and rap and everything. Metal po, pareha gini at everything. Pati ito ano, sir, no? Ito yung bagong tong EP or album. Ikaw kaya po nag-artwork ato. Yeah. Ito, Insta saan ko. title na ito? Timeless. Timeless. Sure, check that out. Timeless, search it on YouTube and Spotify. Spotify and tanan digital Music platform. Nasa sa I-appreciate yung music niya. Kung hindi niyo appreciate, di siya Kung mag-battle. Ano mang good. Pag hindi mo taas ang listeners, Before hindi mo Amaday, kay speaking of music, this guy, man, I have to give props to this motherfucker. Mother effer right there, guy. He put me in the game. No, real talk. On my kids, he put me in the game. Tats, nag-send siya sa kuha o template sa Reaper. Sa production, everything. Siya ako nakatuon. You know. So he put me in the game. Hag! Without this sir. guy, I Yes, wouldn't sir. have pursued sound engineering You know. full time. Tama, Okay. tama. Sa mga wala pa din nakabalo si Tats Maven, isa po niya siya ka music producer. Ay, one of Mayo. our finest. One of our finest. Mayo na Real talk na. producer. Pero mas nerd si Sak. Kaya niya mag-imog music. One lang ko. Within 10 minutes na siya kanta bag-o. Alam ko Magic Beans. Wala ka Magic Beans. Di ka kay Goku. Di ka kay Goku di ay. Diba? Wala ko Magic Beans. Speaking of sir no, Magic Beans, maliban sa Magic Beans, ang nag-keep say mo sa fire in creating Ano ako, family. Family din ako. Like, I want to make Them proud. art. That's something that to be proud of. Kaya kabalungot, atod sa mamatay ko na ng music dira. Yes, sir. Diba? Hindi na. And other than that, Legacy. kana mismo. Tapos, whether they would like it or not, at least nakabilin ko messages. Stories, share message. Huwag ka nang sa pa ba, kuhan sa Maka-inspire fire. sa mga tao. Maka-inspire Ano? sa mga tao. Tell Baka our na, oh. grandchildren Kumbaga sa our lyrics, story. Pero wala na ako na ginauna-una. Ang inspiration, maka-inspire ba ako, maka-motivate ko tao. Mga chicks. Kasi na yung message na din mo. Yes, Chicks sir. ka lang. Chicks keep me going. Real talk na, real talk. Love you. I do it for the women. But, yeah. For women, no? Ayun, shoutout nga pala na yung mga bagong comments. Shoutout kay Sir Jairon, no? Jairon. Jairon. Ano shot nyo dyan? Oy! Marcel? Hindi ko na ako na Jairon pinikito. Oo, hardcore gapon, di ba? Yeah. Shoutout kay Mudjo. Kamusta ka kasya, dira? Sa Hisuka Kay Sato. Hisuka, Oy! Top MC gapon. Sus! Kelden. Sok! Love you. Miss you. Sato. Digos, represent. Ayun, no? Suka. Rick Vincent. One of the Yan, illest shout out kay Kirkir. So sa sir, speaking of Davao, no? Mga what year ka naging involved sa hip-hop scene dito? 2001. God damn!
Isulod ko sa Legislados. Pila pa ko na? 4? Baby pa. 4 pa ko. 2001, yeah. 2001. Isulod ko sa Legislados. I was in Legislados. second year high school. Mm. Niapil ko akong youngest dito, then napil ko ilang Nash niya. They took me under their wing sa Half Moon Pasig, then napil ko cook up, mga events, ano niya. Pagka-kick out ako sa Tineo dito na. Dahil na po na akong sabay, mga latems na po, mga super choyaks na po. So, pero before ato, na ako background sa metal, sa kwan kay, kung kuya, hilig mo na na. So, tanan music na ako, I owe it to my brother, akong kuya kay. Addict sa pagigito music, whatever he listens to, ay, okay. Marag so nagdako jud ka sa sa household na Kaayo. Into Kaayo, music. kaayo dyan. Kaya Into mama, music, papa, mga musikero sa, they play instruments too. My father plays, rest in peace to my dad, I miss you, plays the piano. My mother taught me how to play the guitar, so they're musicians. musically inclined jud yung family niya. Nasa dugo. Although, dili gid sila, wala gid theory. I mean, Self-taught yapon, pero self-taught yapon. dili sila yabag. Pero dili sila yabag, so somehow nakuha na ko bitaw sa kungkuan. So murag dako murag sa household yung nag-start imong love for music. Dito na practice pud yun. Like, Sa maliban sa mo sir, na sa imong family mo ra nag-pursue. Wala. Pursue. sa mua, sa family, Mm. wala. Ako ra gid sa arts, sa left field. Ako lang yun, mo nang, kaya akong mama is a business consultant, ako kuya is a businessman. Father also into business and kuan, dating employee sa Water District. Ug sa site Dito lang kuha nimong puro sa site sa mamagpap. Oh, Dagan musikero. kuan, walay unsa ako lay unsa karang nilahi bitaw mo nang although successful kay silang tanan. Aga po ko mapanghambog mga that I did something that they could never ever break ba. So kung ikaw successful ka sa iba nga bagay. Oh, walang to. ay la measurement of success ba. Sila kwarta man o No. Kumbaga sila yung financial pamos na stability, tabay. financial freedom sa kuha lahi. Impact mo ha. Oh, babes. The joke lang na lang ako. Ko pati ako, tamuli pa ko. Record na niya ba? Si play niya niya dito. Oh, Shout out. this guy a lot. I love this man. Real talk na ba? Mo ako maestro. No, people don't know that shit, but Change This sa guy name put me in mo. the Change sa game. name. Sak Sa music. Raven, Tats Maestro. O, diba? for a while good si kung touch sound ganining ba side chaining wala by the littlest details like even reverbs or everything ba siya na may video ano niya tamad ba ay ko I don't watch YouTube. Ganan jud ka gana sir no murag Ganahan. learning gikan sa tinud na tao. Oh, nga mo kasaba na sa kuha like ayaw na nagilabti. Ibuhat ganila ko na siya nang nagibuta na siya dira kay para mahibalaan nimo ang reason nga naa na siya dira. Dili kay mo adto pa sa layo niya patras ka. So Tinuruan ng guru. sakto kay to oh kasapanguan niya permi. Tats Maestro na ka. Pero gabi nerd PhD? Wow! Eventually. creative Proud ko si juices. Mogo, proud ko si Mogo. Creative juices na sa wala din na mouth na. Ah, Oh, pero wala pod lagi Pero to. speaking of di ka mouth dancer, na by times mo Oh, sh- nahot lang ka juice. a lot. I get that a lot. It's normal. Ano It's ba normal. burnout. It's very normal. A lot. Mas daghan pa ko times nga nahutdan ko kaysa na. So, ang akong downtime, pag wala ko, look back ko. Mga sikreto, I just look back. Then makita na ko once I look back and puta, hindi naman I just didn't give a fuck. So, makes me realize na, pakyo rin yung tanan. sir. Ilabot ko na yung maganahan yung dili. Mga kids, advices from Sak. Ako, turuan Minaw mo, Don't minaw follow, mo. don't listen to that Minaw mo. shit. Practice. Ever good. since bata kasi like nagka-create ako ng song sa to or today, tama day. You know, when kailan yung pinakauna mong Songwriting? Kato po, Songwriting. 2001, ako grupo, DDS. Drop Dead Symphony, kami nila Wex. Ano Which nakauban niya po lang ako sa Iron Will, sa hardcore. Si Johan, karon abogado na. Si Id, bukalista niya po na mo sa Roundhead, sa hardcore. And kisa ganin sa DDS, si Dravs na nasa Manila. 5 Drop Dead Symphony. Mo gitong kauban sa una sa rap. Dapat, buhay pa to ang mga tapes sa una nag-record kay wala makas mga tenista sa mga rich kids bang niya. May mga mic ba niya. Oh. Influence pa kayo, ma-afford pa pero ako Sabi-sabi. nasa ko ang drive ibang push oh.
Tinahan na to'y- sila ng finance. Nasa ila to resources, nasa ila ang gamit, ang equipment. Ako, So kaagi jud ka gano sir na murag primitive oh, Fruit recording. Loops, the very first Fruit Loops. Ato dito ka. 2001. Nagbuhat ko og 5 ka beats lagi pag abot na mag-hook up, pagkaduong nila sa beats, siguro mga unom ka acts nag-perform, gigamit nila tanang beats na mo kay di pa man uso sa una mag-produce. Oo. Pero mo to, murag siguro upat ka templates, guitar, ano lang niya. Duha ka drum kit, Yeah. Fruity Loops para sa una eh. Oo. Itong first na Pinakauna yung FL kay namo ko'y amigo nga di pa uso ganing burn pa tong CD. Kasi naka-download siya ginato ba si Chuap. Sa LimeWire ba nung shout out tayo? Sa Sa LimeWire yung download pag Duda ko lang, mahal gito kay super computer nerd gito eh. Mo to yung linya ba so naka FL sila chuyan yan drum loops. So sago lang nimo pero limited ra. So ever since you produce na ka daan sir? Katura po yung time, then after ato, production na ako sa kwan, na hardcore. Recording Banda na. na, recording real instrument Ako ko na. gitara, live instruments. Tapos, turns out, nagamit na ako siya karon bay. Parehas kayo buhara ron. Like, ako, respeto man yung mga producers sa mga unsa, pero lahi po na akong tanaw sa mga producers na who can play live instruments. Notice if you notice, kata sa yung mga beats, na guitar riffs. Na grooves, tama na licks ba? Kanang ma-play ni mo live, that's something else. Ako kay kang kwan, pero ako ta, computer ka auto, like, digital lang. give him a guitar. This guy could play my songs live, di ba? Ano ba? Ano yung bias, may mga real musicians. Dili na siya bias, drawn lang yun ko sa talent and dun sa inborn man ang talent. Dahil po na no, human feel ba no? Dahil ito, kato ang isa po na ako yung nanday kay live instruments gives you that human feel ba? Alam, in the digital age karon para naon ako mag-stand out ko kung mahatag ka og human element sa unsay kanang Bitin no. mamali ka, Dili bitin siya no. dili Dili quantize, perfect ba no? dili perfect ba kanang Bitin ka na. Like dili mo ma-express ka. oh, dili limpyo gid ba? Is may ganahan na sa mas FM nata sa FM station mo Size. di ba? Like di mo puta mo dato ana. Tanaw na ko di ko mo dato ala ko music eh. No, but it will give me a lifetime of ano. Ito no. Tanawa i-heads, di ba? Very solid. Or kanang mga banda. Royalties. Lifetime na sila katuro eh. Banda, Franco, di na hantod ba, mga tayo na sila, imbitahan na sila events. Kayo. That's why, kids, music. If you're into rap or hip-hop, ayaw diretso battle rap, paluhi ka na. Advice from Zach. Advice from Zach. Paluhi ka na siya in a sense nga, diretso kang competitive nga one-on-one nga, mangutsa, magpahawday, magpahambugay, yo. Be humble usa, prove yourself through music. How to rap on a beat, flows, patterns, writing, on a metro ba? Yung different beats, different vibes, different storytelling. Dira ka mapatunayan mo na si Arik stricto kay na sa battle rap. Kailangan naasa kay music bago ka makasulod din music. Unsa pa kakahawd sa members. If you can't rap on beats, man, you shit. Atong meron ng misconception sa ano no, pagkuha sa mga MC ni Arik. Abi niya, pag mayan akong battle rap, pwede na. Talented musician sa mga battle MCs actually. Pero gamay lang kayo naka-crossover nga successful sa music. A few of them kinsa man. Can you name off the top? Na music. Oh, successful in music. Range. So range. I could say Tasi successful because Right, siya kay ano, hindi na magpalay kay 6 Strait. Six Step, yeah, he did very well on his music too. Kamay lang kayo. Kay, mo lagi to para sa kuha, ma-hurt ko. Di sa ma-hurt pero mag-upload ko bago material sa YouTube wala na. So, distro. Ang comments is like, miss ka na namin sa battle, idol. Like, yo, man. Next battle mo. Battle always ang Wow, diba? Kabalo ni si Tats. Tanong niya ito yung mag-upload ganyan ng beats ba? Oh, Kailan next battle mo? my heart and soul and to the dish. Wala nila gina-appreciate yung mga gibuhat mo kay battle lang yun. May na-question no, si Jerry Consing. Speaking of battle, unsa ka tinuod na ay mga ghostwriter ang mga battle MC? O kaagi ba ka sa mahimong ghostwriter sa unsa ka MC? That's not true. That's true. There's no truth to that. Oh, confirmation. Labi na ka to kay Sinyo. Mao nang handod karon sa Sinyo, bad trip ko sa kuha na kay I just made that shit up. I made that shit up, man. Like, Siya ang imong oh, never. Naniwala sila Not once, man.
Sinyo. There's this one time daw, nag-ipa-check niya yung material. Pero gamay na kayo, siguro like 8 lines. Ano, hindi ko na ko ga-dope. Ano? Then, nag-claim ko, ako yung nagsulat. Mindset! Okay, ito na yung clarification na sa tanong sa battle rap. Bullshit! For a show siya, for a show. Burit na. Dala na to sa dula. That's Yes, why, sir. labi na mga personals dara, kana ay ganyan yung nagtuoy. Made up. Bullshit. Labi na ko sa internet, makakatanaw. Ano na mo ba na maging mga meaning ato na effective jud ang artist ba no kay Kaya makatuwa ang mga Makatuwa tao ba, na no? paminaw eh. How to sell it. ay to sell it. Pero ano lang po, disclaimer lang po, no. Different art na eh, kaya ako. Parang ka Tats. Baka po yung music si Tats. The only problem is how to sell it. Yeah. Ano, right? He needs to work on his people skills. Introverted kaya buwang. That's how I need to work on too. Ako ba ya, kung na ako yung Facebook page, I had 300,000 followers in my fan page. I deleted that shit. Yan naman. Because I don't believe in the word fans. Oh, Like, di ba? I don't wanna, dili ko ba like, I don't dig that social media shit, man. Hindi mo makita sa mga YouTube Ano? numbers. Nilikod ba like, ano ba, ipapurdoy ko and everything, like, ilan ko. Ano kasi Wala dyan ko paninindigan nga, mabuhat kong bagay na, at everything niya, dili lang kasi sa music or hip, tanan. Kung na ko'y buhaton, di ko gusto nga ginabuhat sa tanan. you wanna stand out. Stand out. Gusto ko magpaka-weirdo. Ano ka ba no kung anong flow? Diri ka. Paka-weirdo siguro. Against the grain ko at everything. Feel mo asan mo na siya nakuha, sir? Sa childhood nimo na ba yung mga times na murag I wasn't always like that, yo. Siguro katong nahimo na akong super pothead na ko. awakening. Oo. Awakening. Oh, yung tawag na awakening. Shrooms, LSD, Yun, oh. ecstasy. Ay, like, it will open your mind to, mo na ayaw mo pag-judge o people who use drugs because Don't judge. unless you've tried it, then don't judge. Kung pangit lang kayo may inunana, negative ba eh. Hilom na Pusta, lang. wala makakatilaw. Ihilom na lang, no? Usually, wala sa Usually. I don't think weed is a drug. Diba? It's a, di ba? Like, natural. it's medicine. Dahil siya maka-help, no? It's medicine. I don't think it's a drug. If you study it, di ba? Naging vax siya guys, ako naka-remember mga ito, naging vax siya. Like, kuwan daw sa anti-dengue nga kuwan, di ba? Department of Health ganito. Kaya dagang namatay bata. And they can't study weed. And pila ni pag-study na, kulang lang ito education. Education. Yeah. Oh, importante po itong pinaka-message dito mag-judge sa ano. Kaglawas mo po Until you know. Di ba? Lawas po dito nila eh. Lawas nila na eh. My body, my rules. My body, my rules. Iba yung ganyan ni Andy P itong last episode. What did you say? Katawan niya. Oh, siya yes, may- sir. Shout out Andy P. Shout out Andy P. That's a good, Nang parang lawas na ako na eh. Lawas na ko ni. Kung man mo sa akong lawas, ang imuon sa akong lawas. So, Diba? pwede isulong. Kung mag-inom ko, mag-inom Oh, wala, I don't- drugs. That's one thing I take pride. Kanang, kuhan ba, kanang, ginambog na ko na. Nga I'm me. Kanang sila tanan, No. I don't wanna name names, but they're all doing what they're told. Me, I'm doing what I'm born. I'm doing what I'm born to do. Pero di They're siya- doing as they're told. Hindi siya applicable sa tanang tao. Like lahat magot. Depende. Dili siya applicable. Pero kato mapangambog. Sack is sack. Like, wala ko ginakaula. Pag napakaspod sa mama. Crack advocate. Crack advocate. Kaya, like, wala ko ginatago sa kalibutan. This is me, 100%. It's better to be hated as me than be loved na dili ako. Tama. Jam. Boosh. Dapat dahil sound effects na. Sino ito kaya NDP? Sino naman, di ba? Miss Bay, ka na namin mag-battle. Balang i-hate ko ninyo sa shabu, mga nanay-nana. Kaysa mahimo kong pare, ba't yung closed doors? Ba't gayang closed doors, mamulis siya? Yes, sir. Ang irony ba, no? Irony. Pare, holy man ka, pero you like kids, man. You're like, Natay question no gikan kay Dominic Llanos. Question po para kay Tats, saan ko po idadaan pics ng ate mo? Hindi kasi nagre-reply sa messenger, pili artista. Artista ka daw. Wala din Bako reply nang sa di man ako kay messenger. sakto ni Agi. Sa akong messenger. sa yung fan page, facebook.com/tatsmaker. Pero, naingon mo gana sir na di ka kay ganahan sa itong naki-fan page, i-delete mo siya. I will assume na you hate limelight. Wala na.
Or you Two hate ways. you I love it secretly. Mm. I love it in a sense nga pag ako lang. Ganahan ko kung ma-appreciate nila or ganahan sa pero when in public, when people watch or ginapuri ko in public or give me compliment, I can't stand it. Cringe. Hindi ko kabalo mo take of compliments. Ato. Ano man sir, like, Siguro kay nature na ginawa na ever since I was young. I didn't want to be the focus best. sa... I don't want, dili ko ganahan Sigma male. focus, mabuang ko. Sigma male, ano ba? Kanang dili ko ganahan sa it comes pressure with it eh. Na kasak kinahanglan inaani permi ang bars, inaani ang mga material. No. It's gonna kill me, man. Bothering Apoy po pud siya na, sa mga- lain pud na kasi yung part niya murag na. Mao na yung gusto. I do what I want. Sorry, but Yun ang gusto nila. Pero di Basta ako- itong Sorry, gusto ni mo, dili po nila gusto. yes. Yes sir. Ano po no, like, naapoy burden po ng ng popularity and Kaya, sa ano. artist. Kahit pa paano maka-affect po siya Stardom sa is close to postmortem. Diba? Ano siya name? Nato siya impact gyapon. Kayo. So itong nabay time sir sa imong sa imong career na murag di ba murag nagputok imong pangalan, and then yun nagabot pa sa mo na puto, I don't like it murag. Naabot po siya sa time po na inana. Because nanay time ba nga I'm being disrespected in a sense na I'm still eating with my kids. Or I mean nag-ihi ko. Samupon ko. Bay, nagkaon ko. Kaya ako, me being me, kabalo na mo, kanali lang ha. Huwag lahing tao pa to ba, suko ba? No way. Siguro once pala nahitabos ko hindi, buto dyan ko, Flip Top Festival, buto dyan ko. After performing, after everything, gutom na yung bayan niya. You can't go to the stalls without being harassed by 1,000 people. Pero kung agwanta, ito ko dito, kaon ko nung skilling. Wala bang hindi man dyan ka respetuhon, they will always cross your privacy ba? I enjoy my privacy. Yes sir. Probably this guy enjoys it too. But I think he needs the recognition that he deserves. Kalala ko to, That's these the fucking top 5. Tama. kalala ko tong nagkawag ka dito sa sa may stall tong kamay lang yung pungkuhanan. Di ba? Puta murag na yan ba Idumog. mga lamok ba na Idumog kalit. Kato rin ni Kwanta sa ganito tawag ni Pares, kita ni Kega. Okay. Remember that night? Di ba nag-spaz out ko sa hotel and everything? Naghilom na ko si Tats kaya nag-wild na lagi ko. Gutom kaya ko finally nakita namin yung Pares. Pakabot na mo dito ni oy Craig ba nga. Craig, sa hotel na takaon bi. Karon anduha gutom naman dito na ngaon. Ako ba I can't eat here. Wala pala ako ka-step inside the Pares. Gilaswarm na ko. So, bay, dalhin na lang ko dito sa hotel, bay. Mabuang day, kay data. Wala na nabasa ko message. Wala sila kadala. Ano ako, bay, kayo marag saan ako ba? Ako bugay ko, bay. My bad. Pero ako bugay ko, bay. Moton din ako ganahan, bay. When it comes to, na yung oras para anak. No. Siguro Please. sa point of view sa mga fans, okay, sa'yo na tumagitan si Sar. Mao pud Ano yun. ba, Yes, no? sir. Pero taong pud tao. Tao lang man tao. po. Even in Messenger. Oh. Unang message ni mo sa kuha. Idol, pa-shoutout naman dyan, pa-video. Would you greet like, every day, I get that shit every day. And most of the time, misa, idol, nakoy kanta bago ba? I always listen to it. As much as possible, I give it undivided attention. Meron ka na mga shoutout o video? Nasa mga 80%. Nah. Depende sa imo approach, mga sabak ko ka na Yes, sa... sir. May replyan ko ni mo Oh, Tagalog ko ng oras. Ano ko nga, bye. Alam ko. Mo reply ko as much as possible each and every single one. Kaya takabalo mo ko na ubanda ng kwarta eh. May nalo wala ko nagpa-shoutout Manay siya mo. no. Malay ni mo, invite ana ba? Ngayon, pusas. Grabe, anak ko, first and foremost, kamusta man lang, boy? Dili kay diretso ka nakikinahanglan and kung say dahilan, unsang sense of urgency, tagay ko, dili kay ako'y obligasyon sa inyo ah. I do not have an obligation to you all. Ito, no. Ako'y obligasyon eh. Tama. I love you guys, but I don't have the fucking obligation to you, motherfucking bitch. Bitch ass motherfuckers. Stop dick riding. Ito no, ano po, siguro, init na yun na sa fan-artist Yes. relationship ng murag, untold truth na sa kadalasan Ayo. na murag, say na po yung mga fan na, wala dyan sa kabaluanan ng mga Yes. pero, Organizers too. Goes out to you too. Event organizers, like, treat your artists like
di ba, a business is only as good as its product. Oo. Produkto ni mga artist ba? Di ka kausap ba eh? Oo. Kakwarta ka karon, pwede ka, ako, if I would put up an event, ha? Baka bawi lang ko or lugi ko at first. As long as makuha na ako ang trust sa akong artist. I pay them nicely or everybody wins at that aspect. Hindi ko may pahibalo na lugi ko. Pero sa next na akong event ba, makuha na ako sila. Siguro pa kayo, makuha na ako sila libre. Wala sila giving. Give and take. Intention, Joy. The pinaka-important, intention. Because some of us actually do this for a living, yo. Oo. Yung nga sabi nila, yung iba, trip lang, yung iba, trabaho. Ay, uban dara ba, Panginabuhi, Glock 9, he does that for a living. Huwag niyo sabihin trabaho lang kasi trabaho niya talaga yun. Dito niya. Ano dyan na? Di pwede na. This guy, like, that's some of Tama, them. gibiyanan niya yung trabaho dre. Beats, making beats. I'll pay him with a. It's not easy to make beats, yo. Flipping or making beats. Di ganun na siya. Okay lang kasi away credits. Sila ko kuha, pero I think this guy deserves his flowers. Para sa ko wala. I have never said that in public, but that's the reason why I'm here, yo. 50% of the reason that I'm here is to show love to this motherfucker. Because he put me in the game, dog. Yes, sir. Kita ka kong livelihood ni Tats, gago. You know what, gago. Sa lahat na gusto magpagawa ng beat, Stats Maven, PM That's nyo good. na siya. Showcase. Pagkabuhayan. Sobrang the best. That's mga kaubayan showcase. Nayawa kayo. Nayawa kayo kayo kay musulod yung tag videography. Nisulod siya, di ba? Ni-attempt siya videography. Like, karon waka sa gago. So, tanan dyan doon. Multi-talented. Beast, oh! As long as it's art-related ba? Yeah, dili compromised ang iyang content o iyang. So speaking of now, the art trip lang siya pero ito working gyapon. Work gyapon siya. Pay him nicely. Magato po like depende po kunwari istorya ng sak maestro. Tama po to, di ka pa shout out diretso. Di ka kawag shout out diretso. Kamusta? Sagod ko eh. Grabe po. Pero at least appreciate ko naman. At least appreciate ko naman like Sak, I'm a big fan. Kids, young kids, ang mga unsa, kahod kabalugin mo unsa. Pero ang mga young kids karon grabe. I kid you not. I'm not nothing to you kids. Pero kamo mga bata, ano, wala na may mga manners. Hindi na ko. Take care of it, bro. Rods. Wait, Rod, wala na mo. Like, GMRC ba? Bitaw? Asa naman tao eh. Pero bisag no ko isipan mo, bisag di ka artist dong kakaon ka kahit na imudol sa iyo bad trip bro. Tako ra ko eh, grabe. Para ito yung grade 6, wala pa naman namin picture niyang uli dayon. Oh, atong ano, Yes, sir. pinaka-disrespect to as an artist. Diba? Ha? Ako, napod, kanina, napod ni isa. Although, ginabuhat pa na ako disrespectful to, pero tama po, pero ginabuhat nga po ako na kay. For, in a sense nga, tigulang ako ba eh? Like, pag na-event sa Davao, mauli ko na yun. I mean, ano kanang fan ba kanang magpa-picture siya sa Ah, karon. nga. Tapos taot, di na siya Di na siya maminaw sa Di na inyo. siya Mamino si Muli na siya kay kumanayang Para social media. kumanayang Yes, sir. ano, manayang. Damn. Ano pinaka ano, ano? Na-post na. Uy, may picture kami ni Sak. Dili lang ako sa fans, napo ko yung mga friends si Nana. Nga, Ay, mga amigo buraot. let's say, a month before, let's say kare, Jansan ha. Although diri wala, pero example lang ako, narin ako tropa diri sa Jansan, inan ako gig by. A month before ha. Pag abot sa event, pasudla ko be. Like, Libre pa sa yo inyo. dude, Gihimo kang passes. sa kuha madto to imong like you had a month to prepare 200 for a ticket. Okay, 3 episode natin, puro ganon. Episode, Very- tama. Ato ang pinaka-common theme sa mga ano karon kantok sa mga events ng mga buraot sa Supportahan. Supportahan din ninyo. Oy, ang gigon niya, pagbayan ko. Oh, 200 ah. But it doesn't change a thing. I still love you all, man. Yes, Friends. sir. Ari dahil nag-comment from Kayo mo pakyo. Kurt Abelia Panong para kay Sir Sak. Mahimuan kaya music video ang mash pit doon. Panus na mga to, sir. Real talk. Magawas siya karon, magawas ko music video. I don't think it's gonna end. Did I tell you the story? I think everybody knows this. Naman ko may GC nga, ikaw lang wala dito eh. No. I collect aliens and Okay, super libre. mutants. yeah. Si Banga Muntalan Record, shout out over easy. BMT, na dito si Hero F, na dito si Gregory Neal, si Mr. Lefty, Goddamn! Oh, goddamn! si AD, Goddamn! Marshall Bonifacio, ako. Ay, wag na yan, bro. Wag na Marshall. Unom lang yun. Nakakaway yun. Fat motherfucker. Ugly fat bitch. Shout out Marshall, love you. Na dito mga alien pero kabalo sila sa reason nga anong di jugo or sila bisag sila 6 kabalo sila. Cause gusto ko I wanna go down as the artist who never made a music video.
Pero speaking of, usahay mo, marag isa lang I mong don't ano, want no? to. Isa lang mong music video niya, medyo ano pa to, no? Feature mo ko. 1999. Picture pa ito. Featured ba to? Basta featured, sugot ko. Katong mga video naman nila Archie o katong mga tanan sa Carabineros, they had to drag me and force me. Because they know how much I don't want music videos. Murag ano ka sir na murag, kumbaga MF2. Oh, boy, Murag, very good analogy pero kanang- nadungog ako lang kay Tat sa una in his battle with J. King. He said to J. King, inanood ko yung music video nyo. Isa lang masasabi ko, dili masalbar sa video ang music. Mawala akong gusto pa, I realized ba, antod karon ba, di na mawala sa kuha. A big part of me, kay tungod atong giyon ni Tasa to. So ako din sila, wala music videos. No, dili. Basta pangit imong audio ba pangit yun na. Dili na masalbar sa kagwapo si Oh, when it video. comes to music, no, dapat, Maski gwapo ano, pa. Mawala akong gusto patunayan. Music is music. I want you to focus on my music, not the video. Tama, no. Mosh pit is already good as audio. Bakit naman to? Bakit na to? Yes, sir. Tanong ninyo, come on. Diba? Bagsing. Mensahe ko yung hinahatid. Ang mataw. Parang Ano music nila? with Bumblebee. Diba? I don't need a lyric video. Pero kasi, no, enough na music to paint pictures ba? No? Yes. Char kayo. Wow! It's true, it's true. Artist It's mind true. no. I'd rather take, parehas akong beat, nire-release ko, katong 600 viewers na to. I'd take that over 2 million views ng Swami. Kaya kabalo ko sa 600 na to, na-add dito sila, I don't wanna name names, na-add dito ako mga idol ba To. Katumbas ato ba 1 million Swami. Feeling mo, sir, ano ka? Na-mention mo na, feeling mo, ano ka? Rapper. Kung Ako? paborito ka sa rap. I hate it. Pero feeling mo, ikaw to. No. Rapper? Your rapper's favorite rapper? Oo. Sayad. One of them. Sayad, who else? Your rapper's favorite rapper. Sayad. Yes. Power kayo. Twang. I can actually say Twang. Twang is your rapper's favorite rapper. Di ba, man? Puta, may bumba. Daghan ba Blackleaf. To name a few. Daghan. Ma-underappreciated po na. Yeah, this guy too. It's spit. Like that. Keija. Your rapper's favorite rapper. Na-mention yung mga BMT, sir, no? Ano siya, murag name ni mo itong mga, murag new artist sila. Shit. Diba? Kato sila ang mga halimaw. Those names. Si Hira F. Ling. Who's from... NPA. Address. Walang address. She's from Kabakan. Maganda na nga Maganda, yeah. somewhere in there. Better check her music out. Ayun, no? Kid Ako you na-produce not. I ako. kid Or, you That's not. me even nag-produce nun. She could sing, she could rap. Diba? Who does Mr. that? Lefty. Mr. Lefty. Idol na, Oh, idol baka na. naman. Idol na. JM Albinco. Yes, Bon. AD Beats. Hintay ka namin. AD Beats has AD already Beats. made 1,000 songs. Legit na. Pila na ka-albums, pila na Grabe yun. ka-artists. Bay, wala po ako nakita an artist baka match sa work ethic Ito. ni AD Beats. And they're different every time. Mm. Dili wala yung repetition. And Marshall Bonifacio ako dili di bias If you check his songs out, I don't know kay usaya ako mag-mix yung songs. So, he's never missed by puta. Grabe si Marshall mo Writer buto din siya kanta bay. Writer dyan, writer. Wala ko nag-atik dili ko nag-kiss ass pero how kiss siya mo buto kanta bay. Baboy lang jud yung buwan. But he's never missed by kada kanta niya touch ang buta. Gold kay para sa kuha. So, murag ano, in the ano, yapo nga, sir, murag, Gregory Neal too. nadyo ka sa scene ng mga itag new bloods, kumbaga, or mga up and coming, right? Super talent Like, ako pangita. you're really aware. Superior yun na talent yun. Like AD. Kabalo mag-inilonggo fluently, Bisaya, Tagalog, and English. Pilde ka, sir, pati ha. Grabe to, Superman. And you can produce. Iba ka lang ang ina at Gregory Neal, you can produce. Nya- Black Box, diba? Black Box. Oh, Black Box Collective. Shout out, Super shout out. alien kayo to, wala niya. Kanang mga artist bitaw nga, akong mga paborito dala kanang mag-show of vulnerability. I don't think na example lang niya basig na yung mga fans nila. Price Tag. I don't think Price Tag would ever give up his gangster image. Because dira na yung pangorta, bread and butter ni Price. But I know Price personally. Shout out King Price. Price is a dope motherfucker, Ano man. itong persona niya sa tubangan The sa heart. camera eh. Kasing-kasing ng Price by a fucking really good person. A genuine mofo nga. Basta, lami. And a really funny guy too. Diba? You would not believe Price is that gangsta mofo ba who kicks ass and shoot you with a King Kuday. bay. Price, pakataon gana gid bay. Wa mo cater taga bukid. Alam bitaw niya, he would always give you your flowers. Man.
Pinanggaon niya. Ako, mas drawn ko sa mga tao nga, i-show nila yung vulnerability ba? So, when it comes to music, ano? Yes. Ito na, like, Decision. I think they was vulnerable as shit. Basta naalala dyan yung mga artist na, ano no, murag, willing maging vulnerable. Naibalo na ako sa kalibutan kung saan ko kapisot. Okay, ulaw pa eh. Pisot! Ano mo na siya, makatuon man. Uncircumcised brothers. Makatuon man sila sa kumali. Bitaw. Tama. Mas makatuon man mo sa kumali siguro, di ba? Sa mga gibuhat, takit mo ganun yung mga mali nisa. Mga tinamad, mga wala na ning kamot na mga wala nag-prepare. Witness. That's witness one. na to, grabe, witness Drugs. na to. Ana, oh. Nag-reflect yun sa music. Dili ko makaulaw, ana. Ay balo na sa kalibutan. So, na So, nag-question. pali. Nag-question na. So, nasagot na ni... question, no? Kinsa na? Zach! Ano sa to? Kinsa na? Question ng bossing, Zach. Yung mga battle, every time mag-choke ka sa reason, kalimot ka or buwang ras Ano, wala, practice. dyan ko na-prepare, ana. Mm. Speaking Never of preparation day, sir, karang before ka mag-battle, unsay klase nga preparation na imong ginagawa? Sulat lang. Sulat lang yun. Like, Sulat lang. pila ka months, Oh, my friend ka. Sulat, suyop. Pre-game ritual. Suyop. Dalawang S. Suyop ko, ana. Sulat. No, kasi ang suyop, it worked for me lang, no, real talk. Nahitabo siya sa kuha in times nga, kay procrastinator kay ko eh. 1 month ang ihatag, busulat ko on Friday, Sabado na ang battle. And I don't know if people know this, but I don't write. Wala ko yung pen and paper, I don't use phones, I don't do that shit. I just write. Bali Jay-Z ka, sir. Jay-Z Yes, ng Mindanao. Jay-Z ng Mindanao. Diretso lang, tanan songs, tanan everything. Speaking of, sir, That's why I don't put lyrics. Speaking of, sir, That's the fact. Gigaya tika, kay idol matika, ikaw kung airpat, man good. Simula kingunin mo na wala ka nagasulat. Wala nagasulat. Wala Try, di ba? nagasulat. Karon? As in, tong high school pa ko, tong nagkita na ita, Oh, paingunin mo na wala ka Sabay ta. nagasulat. this guy don't like. Wala na ako nagsulat ato. Ang reason ko na ako, wala mo ko ga-take notes sa eskwelahan man good. So beef, para fair lang. Hindi na po ko mag-take notes sa mura para wala yan o ba ka ng... Take notes ka kuan pero sa eskwela wala na. Ano ba, no? Sir. Para sa akong utok ba, That's ginawin very na good, gusto rin sir. ako. Kaya ako wala po ko take notes. Ano po, Drawing naghan. pag-ingunin mo sa kuno, wala ka gasulat. Nga na nagasulat na kasi mong utok. But how do you do it in ano though? Ano sa? In like really personal songs. Ano, namo ko yung studio. Till today? Oh, hantod karon. Wala na ako. Pisag Yeah. kami sa mga grupo, Kupuha lagi mo sila may kanta. The best hero. Sila na ako ginapasulat, sila na ako ano. Shit. Ako na lang sa akong ginaingon. Dapat giday nag-extend ko no gamay para makakwanta. Session ta. Dili wala pa mi naka-studio session Yes, is sir. what. Yes, Wala pa may ka-session. May- Ayun siguro kani sabay sa studio ba? No, saya nga to. Kay buka saba magini for sure. Usab. I didn't like that take. Usab ana ba? Oh, kami naagyan na mo sa OSD. Siya nagakuan sa mong kanta. Engineer. actually. Then what? Paspas ka siya makabuhat, Pero tapos pag karang karang naimali, maski gamay lang sa ano? karang naginay gamay mo tingog dito ulit ta. Small nuances. Wala mo ka na siya. Pero nawad na kag, ano ba, paglaon si mo sarili, pero nasa touch me, bin, Hindi, gets na ako na ba sa sound engineer. Kabalo na siya sa tanan little nuances and Kasi karang maghinay lang lagi ang tingog sa isa ka part lang. Sa professional. word, Yun na diba? siya. Ayun, No, like, people should know that shit. Lisod na, di ba? Sa iba tao Pero na Hindi, sir, tinanong there's ko songs. tingin sa madad na pag ingunin mo sa kwarto, kung nagbisita ka sa ano Yeah. sa plaza ba? Yeah, I remember. Story ata about na punta wala daw akong gasulat, wala akong gasulat. That was 10 years ago. Idol kina ko ni. People don't know that. 2012 to, 2012. No, 2013 to. 13. That was August 2013. I can remember. Tama. August 20. Dapat yung picture ato yung nakaano. Yeah. 2013! Murag Ako- baan na to nimo? Oh, di ko anto. Tapos Di ko nag-inom madto. pa tato somewhere. Dili ba ko matugmay nana? Oh. Then I realized when I checked these pictures, tabay high school pa si Tats ba? Then i-share niya sa kuha yung mga influences, kina paminaw, yung songs. Paminaw na ko yung songs, paminaw na ko yung mga beats food, ginubuhat. High school niya. Siya nagbuhat sa unsi pa sa Digbaan, Ligma. Battle League. Akaingon ko po ito. This is a First bet. virtuoso ba? Is there... T-shirt ako pero. Linya gid niya ba? Nadyo ka sa ano to no sa So I had to start. go. I went there. So tayo mo ano naman to sir tong signature mo na palos. The stupidest. Ay sorry, ma-remember na ako sa isa ka battle nimo nakalimot ko kinsa imong ka battle. Tinuod tong ingon nimo nga sa eroplano na ka nagsulat. Oh, si Kinsa ganito nimo Delo. kabat? Oh, kat no. Kay sa eroplano na ka nagsulat. Kay Delo. Adian pa jud ko to. Sorry Rek. Rebook na Shout rebook. out kay Alec. Pero daghan nga to ba? Everybody knew my schedule.
Dili lang ako nailad. When I went to the airport, gingnan ko na, dili man ka na ang konsara. So I recheck la. Dili gidayo. Pero daghan kami, sobra mi napulo, including my wife. Knew that this was a na dyan mo na bugoy po ganing sa bupak. Mo change sila last minute eh. Dagang ginagareklamo sila. Bugoy kayo. Oh, shoutout sa Bapak. Mahal ka na ni Arik ng Cebu Pacific ba? Every year, mag-status niya tungkol sa Cebu Pacific. Ikaw, pinalipay ko ito na biyan si Tats. Hey, there was this time, kape ka na backstory, a little story. Battle na ako kay Tipsy D. Tipsy D, by the way, Tipsy D. Carbon copy. I hate you, man. I hate you. Tipsy D. I hate that motherfucker. Only because it's really good. Tipsy D, pag-book at prior to the booking, 3 months before, 2 months, gikuha ko ni Arik just because of false news ba. So, girehab ko sa Manila for 2.5 months. Doon ako sa barracks. Pero before ato, nakasulat ako round 1. So, round 1 na ako nanda. Pag-abot ako dito ba, na-witness na ako ang movement sa pricing and music. And I was gone in hip-hop for like 4 years, 5 years. Bay, nakuha ko sa music. Which is why my second and third, bullshit. Akong third round kay Tipsy D, bay, verse to na ako sa collab na mo ni Balakid. Sabi collab ni Balakid, bay, 1 year ko niya, wala girapan among collab. Gago na siya. Yahang beat. Butangan ako verse, 1 year, wala niya Wala siya nilipas. para ma-insulto si Balakid. I said to myself, para ma-insulto. Isa lang akong crowd ha. Isa lang akong crowd. Wala akong pakay sa tanan. I-rap na ko tong verse sa battle na mo ni Tipsy D. Namao na inato ang second and third, ni-give up ko kay music, and at the same time, that's Tipsy D, yo. I realized no matter what the fuck I'm going to do, still gonna get my ass whooped. So might as well give him the no prep insult. Take this, bitch. Makabalos mo. Para makabalos. Yeah, take this, motherfucker. Like the 1-2 day prep. Bay, everybody. Isa ba nakabalo to si Topher knew that shit. They know that. Wala ko na prepare. Sila Kuya D, and Boss D. They knew that they didn't prepare. I didn't give a shit. Because Tipsy D deserved that shit. For me, So meron na kay sir, meron kay tawag dira But it's really tendency to step down when you parang depende sa katbang. Sa battle rap? Oo. Yes, depende sa katbang. How do you kayo tendency to step down? Kung how did kayo sa batalan? So, nagdepende sa Uy, ay, yun naman yung kahot mo ko. So, speaking of, no, na nakay possibility nga mag-step down sa, Luni. okay lang, sir, namin mga questions sa imo, Oo, sige. Kaya nga, maabot Luni, na itong part. style lang ako. Kaya maabot na itong part sa... yes. Freestyle lang ako, Luni. Storya natin. Mabot ka na siya. Okay. Freestyle lang, Ano Luni. siya, sir, is mananalo o matatalo? Tapos ang second question ha, Jojo White. After siya, sir, namin pakita ng mga pictures. Wala Explain kayong mo if nakabate. madaog ka or mapildi ka sila. Alright. Bawal fake humble ha, bawal na sack maestro. Fake humble. Kaya nasa second YouTube siya. That fake humble Patagi, goes both banggit ways. naman yan eh, na karon. Ara. Kung mag-if ever, English battle. The only MC Yan. that I would never battle. Anigma. Enigma. Mananalo o matatalo kay Anigma at bakit? Automatic talo ka ba? Halo. Ano man. Dog, it's Arik. No man, I kid you not. That's the smartest motherfucker I've ever Messiah. known. The Messiah of hip-hop. No, may grabe na si Arik sa English yung sa by how did you kasi Arik ba eh. Ano Mabila mga sa battle battle niya na English, ano? That's the only guy that I would never battle. Saan saya English? In terms of skill, magud ni. Ah. Dili tungod kay si Arik na. Skill ha? How do you si Arik ba? Malayo dyan ang agwat ninyo, Buragan. That's my favorite battle MC. Not ask kissing. Grabe yung ikaw si Arik ba? Tanaw yung battle kay Fredo, kay Yes, sir. Greeley. Yes, sir. I've watched them kinsa pa ba? Australia. Kay Greeley, grabe, di ba? Like, you put the word KOTT. abhor in aborigine. Ito ba? Like, si Arik ang mahimong racist goodbye. Imagine! First world ka ba eh? Puti ka, but si Arik ang mahimong racist. Ito ano, Diba? sa mawala na kabalo kay Arik, isa sa pinaka-racist na ko nakailan. Grabe na. Even fellow Pinoy, kay Fredo, di ba? Like, you are a coconut. Musky with a chin size. Get him to open up, he's all white on the inside. Bye. That's fine. So talo ta. Not even Hindi, close. hindi. Not even close.
ano, kanang Stylistically. step down. Step down. Step down. No, stylistically, Okay. it's not even fair. Arik is a cerebral motherfucker. Will destroy you. Ano, Okay, ano, medyo next. nailhan na dyan siya sa organizing, marga na not rap, not ano, Siya ba? rapist, Kita rapper. sa buhat kay. Sige ito Manila si rapper. Kasi itong, Lopeshi. alam Oh, ko si. Abi ba, he fucking body bag Lopeshi. Ano, check nyo battles ni, Sir Arikma. Yo, managhan ng kwarta na. Kaya ano yan? Ato na lang mo sa account ni Sak Maestro ni Touch Maven. That's a big reason why Flip Top is very successful. He takes care of everybody. Ano, Dili ano? kuripot, dili dalo. Okay, take care sa kanang mo. Sige na ito niyo. Kebab Food! sa kebab. Kebab. Red slot. Oy, Red thank you. Ano na ito na, oh. Red slot, di mo katulon. Oy, gana. Katik lang, makati-katik ko tulon na ba? Ito na, Boy, it's really good. Yes, sir! Red Best slot. kebab in Balagtas. Right. Ayun na. The shit. Brought to you by Bread Slot. Aring venue na mo is powered by Bread Bread slot. Best Quezon burger Avenue, in check it. Kaya sinabi nyo, nalanta sa kanto. Tapos Mga kantoks na Tapos yan. sa top sa next. Balagtogs. Blue one. Balagtag. Meron dyan. Kaya tinawag Cantox kasi nasa mismong kanto. Really lang. good, man. Oh, sak maestro na Surprise ingon. po. Sak maestro Sak na ingon. Sak Maestro. Bino mo! Wala pang lasa, wala ko gana. Oh, di ba? But it's Di pa really good. partida, di pa My nakatulog. man, tell me I'm shitting. It's really good, right? Hindi, sila, they have Middle Eastern restaurant too. Tupod. Shout out tayo sa Diner. Shout out. Ayun, sa ito to. They Baka own naman. Diba? Almost the same, diba? Baka naman. And you know how much I love Middle Eastern food. Middle Eastern girls. True, that's it. Ayun, next. So, ang sagot is mag-step Matatalo. down siya. Fuck Hindi na tatalo. Fuck Step Eric. down. Mention natin sa kanina eh, Next. si ano eh. Shit. Mananalo, matatalo, laban. Balakid. Balakid. Bias kay mga picture. Graban nila. Yan. Prime Balakid. Babae na. Di, karon na. Karon? Karon. Bad trip kini bay kay pero minimi dili magsugat niya Balakid eh. Pag siya nasa unsa, ako lala, sira kay ko. Pag unsa pud si Allen or Juan po ko on the roll ko, si Allen na po wala sa battle. Yin yang mo, yin yang. It's not meant to be, but that dude is my brother. That's family to me, si Allen, but that's family. Pero for history, gusto niyo mahitabo tong battle. Bay, I've already written for Allen. Yun no? Narinig niyo na yan dito. The only rapper battle MC that I've already written 3 Na rounds. wala pa na set. My first round is sick. My second round is sicker. My third round will fucking guillotine him. God damn. But he will still win the third round because wala mo sa akong third round. First round Sak Maestro, second round Sak Maestro, third round Hansel Cabo. Dili ko mabuhi ba nga dili na ko ipakita ko insa ko. And ang tinuod nga ako bay, I always show love to my opponents. Man. Yun, take notes. You know? Bahal ulabot mapili ko sa labot ako na I get paid, dog. Like, Win or lose. I don't care about losing, man. Sa mga fans, Yes, sir. ano lang, Who cares? tiis lang ta. Hayaan na to ang Hindi na pa tadhana. Okay lang, no probs. Hayaan na tong tadhana Honest lang yan. ano na sa battle na kay Tananta. Gusto mahitabo na. Ayun no, pero Who alam niyo na. cares? Alam niyo na, Sakmeister na nagsabi na meron na siyang rounds. Listen to our music. Sino mismo nag-declare first, second round Sak Maestro? Ito na, ano? Prepare na lang ta. Declared. Mas yawa mi sa mo music. Ito po, Tats. pre. Sa ano, so ito, Sige simula. wala clear answer karon, wala clear answer. Wala clear answer, sir. That's my favorite uprising album. by the way. Wala pa. Pero karon na lang, wala may clear answer. Kinsa sa atong mga dire, kinsa feeling mo daog sila duha. Karon, I would whoop Balakid's ass, man. Putang ina. You know why? Because he's not in a good place. Ay, ito po na. Allen is not in a good place. He's going through a lot of shit, which is why Ako po ng factor, no? Ako po ng factor ng I feel personal. for Allen bay. Wala mo kabalo kanang past 3 or 4 battles si Allen. The reason for that is the fire is gone and he's going through a lot of Real personal life shit. shit, ano? Na dili na ako pwede ingnon. Kawala ko sa position mo judge kay Allen. Yes, sir. Because I've been there too. And he's going through worse. Oh. He's had it worse. Ito, ano? You gotta respect that. Yep, he's trying his best. Nadyo na, nadyo yung flip side sa Surprised gani ko ba that Allen can get through a round even or 2. Bay kung ako nasa sitwasyon ni Allen, I could not spit all 3. Dili man lang ko makasulat. Hindi ko ka-prepare. Bagyapan. Allen, love you. Shoutout kay Allen, no? Pasabot pa lang niya, idol na kayo. Idol kay nako na bay. Salute, No. Salute. Sa mga rason yung nag-battle I ko met to. Allen's mom. I've been to their house, family home. Sila ako natulog. Pag wala ko sa ikuan nila Arik na ako Allen.
That's my brother in Manila. Yo, shoutout kay Ale, no? I have Wala. 3 Salute, family at Balakid. Manila. Balakid. Malaki daw. Miss you. You know? Love you. Teacher ko, no? Ako na, teacher. Gusto na ko na. So, sagot is mananalo. Mananalo! Ngayon. Ibabadi ba Mananalo si daw? Zach. Sa ngayon ano? Pero yung ano, Lutin. sir? Sa ulo Balakid? Shernan. Harara. Ed Next Shernan. one. Ed Ed Shernan. Sheeran. Ed Shernan. I think I would lose. Ano man, yan naman. Matatalo. Kaya ang formula ni Shernan has the perfect formula to beat my type of shoot. Stylistically, it's not a good mashup for him. Kasi si Shernan, most MCs magod sa battle rap, they would find out what your weaknesses are, diba, first. Pinaka-common. What your weaknesses are, then you expose. Second is to find out what your strengths are, then pildihon. Sabayan ka sa strengths. The third is, Shernan and Sinyo, they do this. Which is why they're really good. That's why Sinyo is in my top 5. Ako lang siguro ang nagbuta o Sinyo in my top 5, but Sinyo is my top. Because Sinyo has his formula and Shernan. Na imong strength, imong katatawanan. Ito, no? King Kuyon kaniya. King Kuyon niya kung asa ka pinakahawad ba. Who does that shit? So, asa ko pinakahawad ba? Ilahan lang mabuyon ba? Wala ba? Dapat sabunan at every time. And Shernan does rebuttals. Ahawad po siya magbuhat og character and persona. Low. Na masway ang inyong kwan na this is not Shernan. You would always listen to Shernan when he puts on that costume. Dog. Makuha niyang crowd. You don't know what you're gonna get. Diba? It's always a different Shernan every time. Tama. Kanya, ba, kanya, mo ginong ginapagmalaki sa battle rap, dili mo ko how to bars yung mga. One thing that, mo nang, I always have a leg up in my versus my opponent, Marshall knows this shit. Because I always predict what my opponents are gonna do. Wala mo. Even Arik knows this shit. Wala. I always know these predictable bitches. Yeah, true. Unahan na I niyo. can't, but Shernan I can't. I can't. Okay. So, Shernan. Sok, Maestro. He's gonna beat me. Matatalo. He's Matatalo! gonna whoop my ass. Ako na lang. Yan! That's it! That's Maven! Mananalo, matatalo sa mga. Ngayon, palalo, he won't prepare. He's just gonna get a payday. And he knows I'm not gonna prepare too. Kaya alam mo yun na, Worst battle in history. magsabot lang yap ako. Worst battle in history. He's gonna do it for the money. First, 1 round lang daw. Ang sabot, 1 round lang. 1 round lang. It would be interesting though, on beat. Ito, no? I don't think I would win on beat. Beat battle. Beat battles. No, he's really good on the mic. Mic and breathing and performing on a mic, on a rhythm. I don't think I would beat him on a beat. A cappella, he would not prepare. Honest lang dito, no? Honest lang dito. Honest lang. Ay, tinuod Yes, sir. lang. Yes, sir. He's good. Live performance, Acapella. that is fine dope. Ito na, so, ito. Yes. So, worst battle of the year. Worst battle of the year. Worst battle of the years. Worst battle of the year. Awesome Yeah. lad, And watch that shit. Possibly draw. Don't book that shit. Huwag yun na. 1 round lang pa, Jud. Sobra kalala. Sobra kalala. Ba puta? Tablaw na ito na eh. Pangit kayo. Ito. Last. Last Pare, one. Pinaw, ginakapoy na dyan ka ni Maminaw ni Sir. Oh no? shit. Murag, tagahinga ni mo, pangutan ko na sa Kani kay interesting kay dugay mi wala istorya ni Arik, you know that, right? Ah. So dugay pag wala sa battle rap. 3 years na wala ang battle rap sa akong heart. Wala pag muminuang ko mayon ko nga tinasiro kong battle, it's because na wala na ko yung idea how to start over and write. Wala naging ko yung update sa battle rap. It's gone from my heart and but by maybe I could read that pero so I asked Arik, do you think Looney and Sans gonna go down? And he answered me, of course, it has to, pero I don't think I can afford it. Ako, I would do it for the sake of the money. That would be the biggest payday of my life. Kayo, puta, no isak. Request yung amount, di lang ako i-disclose ang pila. Kay with all respect to Arik, pero I would request a certain amount. If di lang ako kumako, I would not. Because no way, there's no way, man, that I could beat Looney. That guy. I cannot beat that motherfucker. Pero no, like, Bisaya siguro. ito ang gusto ko sa may Yeah. Ako kung ako organize, Yeah, gusto yeah. ko 3 languages mo Yeah, yung ano. tadyakan ako sa Bisaya, eh. First, second, third, lahi-lahi. Sipakan ako sa Bisaya, pero Tagalog, English, I don't know, man.
Press ka Bisaya. sila ni Iceberg. Magatong Style man no. Ako po nang gina-request ako, bay, gabi, bilib ko ni Looney, bay. Si Looney lang yun siguro ang harap-harapan, o kanang ka 1 million ako ginaha. Every time mag-storya mo, bay. Kaya, nagka-close pa ni Looney at one point. Storya ganyan, ginabusa ko, like, I can't believe Looney would tell me all this shit. But I gained this respect somehow ba? O love niya ba? Kaya, Looney na, bay, puta. Alien yun si Looney, bay. Sa una ba, di mo ko mabilib kay ang ego nag-istorya ba? Hindi pa na ako siya kaila, pero once I met Looney, gina Looney. Naibaya gina Bisaya tats. Pag nag-istorya mi ni Looney nga Tagalog or one in public, pero Bisaya o kanang personal chat ana or video chat, eh balaan gini mo nga tinuod or sincere ba kung Bisaya ba? Ano ba siya no? Mag-storya sa mga magtumi sa Manila, mga Davao, Cebu MCs. Hindi na mo Tagalog sa mga. Gabi kay, oh di ba? Gabi. Bisaya jud siya. Pero ma-feel mo genuine. Ba ko bot ba niya? Alien yun si Looney ba? Second smartest motherfucker I've ever known. Kisa first ikaw. Arik yun. Arik yun ba? Probably second. Ito. Only because I've known Arik longer pa. Pero I don't, Looney ba grabe. It's like I see myself and more. Grabe. This man is, there's no ceiling to that motherfucker and I would not beat that man. Pero for the right price. I would battle him. Diba, no? Of course. That's Pero, matatalo ka. Pili ko ba? There's no... Maski itong prime sa Maestro. I mean, di lang sa mga ano, Wala kay prime. good performance. Best ako? The best ni mo. Wala, Prime. wala. Prime The dito most ba? Prime. prepared sa... Nahatag man ako. Bay, mo gusto akong best bay. Pero mo gusto akong best. Promise ha. Mo na to akong best bay. Ito na yun. Mo na misconception kay Sak ba nga, wala man or kulang pa to, di pa to best Sak pero bay mo na tong best bay. So you think it will go down as a classic? For sure, for Oh, sure, like, for sure. Classic for sure. ka. Like, It will, for sure. in battle rap history, nangyari dyan Because siya. I know, Done right. yes, because I know Looney will prepare it. Oo. And I know that he's gonna bring out the best in me. Ayun, no? Putang na! Looney suck! Tapuy Looney pa ko na, ano? bay, Tapuy pa gago. ko ano, Kurt? Hari, gila, hari. There's a reason nga siya ang hari, bay. Oy, May question. Charlie Magna. Ay, sir! Ano? Para sa mga Jong. para sa mga nakaagi o writer's block or creative block, nakaagi pod kamo ingana mga sir. Yes. If oo, paano ninyo gipildi ng writers or Very creative common, block? very normal. Look back. Sana yun. Turn back. Kuasa ka sa una, unsay mong trip sa una, and just not give a fuck. Usually, ang writer's block is mahitabo if concerned kay ka of what people want from you. Kung si gusto nila madungog sa imo ha, kaya natural. Everybody wants to be viewed. Mo na pinaka-hit na ko lang ng mga bars sa mga rapper ba lang. Di ko to ginagawa para sa views. Kiss my ass! Suck my dick! Stop capping, dog. At the end of the day, you still wanna be viewed. Diba? Ay, pangatik. Kasak ass anang gihawd ni mong tama ni mong song, wala ka na view. Diba? Kalami alam mo view ka. Like, ginakuha ni mo 100 views lang niya. Puta, super duper. Gihawd yun mo, tanan bars ni mo. Ikaw pag nagbuhat sa beat niya, giyato lang ka. Diba? Muna hit ka na ko, I do this for the fame in the view. Dog, you're a rapper. Hip-hop, normal na. Pahawday, pasikatay, hambugay mo. Mga na hip-hop. Papisutay. In that sense, ha? Papisutay in that sense ba? Pisutay. Be, sa punk rock o sa hardcore, dili may na uso ng pahawday ba? Brotherhood, unity, respect, fun. That's it. Ito nung hip-hop mo nag-start siya, competitive na jud siya nung Pabulay, pahawday, pambugay. Maya jud si mo. Kapuyan ay. Nya, ang mentality kay banga mong tanan. Ana ba? Ako rehawd banga mong tanan. Ana ba na? Real talk. Dito rin gagawa ni mo yung mga ano. Maestro na. Maestro na. Ana gina ba? Eh, tawag ako bakakon, kamutan ng mga rapper dira inaana yung mentality. Guilt, the guilt! Yeah, pag mag-block, does not give a fuck, man. Pangit na mong pangit. Nobody's gonna listen to it anyway. Napay isa question no, kay Jack Wilbert. Napay panahon nga motokar o sana? Mupahindayag. Pahindayag si Sak sa iyang mga kanta diri sa Cebu. Listening from Of course, Cebu. it's just nobody's inviting me. Ato lang Yes oh. sir. Oh, bakit? Ayun na lang hinihintay. Kamo na lang ginawa. Invite ko.
Kung kamuti sir, basi kaya. Kaya. Okay, I say this out there. Gismil, pataas. Libre pamasahe. That's it. Si Ronald Mulbo. 10,000 gusto ko. Ayun o. Yan lang. You know why? I don't always do it for the money, man. Okay, utangan ako. I don't give a shit about the money. Respect lang dyan. Basta respect Because- dyan. Ako tong tipo nga tao nga, I don't do it for the money for the reason nga amo family, niyagig anak. Yan nabuang kong drugs, di balik kong kapobre. Yan nakabawi na po ko. Hantod sa nahimo kong Stable. mabuhi na lang ako. Di, mabuhi na lang ako kung kagaling. Struggle gyapon. Pero kaya na lang ako mabuhi akong pamilya o akong sa. Lisod good pero I realized by self-fulfillment is the better aim than goal or success kato. Success is a very word. It's very goal based. What if ang imong positive na goal dili nimo makuha natin? Ako self-fulfillment na lang. Kung na ako ibuhaton nga kanta, kung goal na self-fulfillment po imahay. The end of the day mo dato ba ko dira or mo dili? Ang importante ba Buhat, malipay ko imahay. Dili ko Kaysa wala ni mo na buhat, di ba? Magmahay ka kaya wala ni mo gibuhat. independent. Independent I made my album independent, yo. And I started from zero. Most people don't know, but my album was a journey of my music. Nagtuon ko recording, production, mixing, everything at the same time while nag-record and writing songs. So, ang story ato dili ang quality sa kanta, but the journey of being an artist and how to do it myself. Mao'y saligan. 100% it was me. Sa Maestro. Give your But it was shit. It flopped like a motherfucker. Nobody gave a shit. Check na kung DistroKid na ako kanina. Na-withdraw ko. Ano sa tawag ko was November, right? Ako nakuha, kabalaki lahat, 2,000. Yeah. Spotify and all that shit gave me 2,000. Yung YouTube, 1 year. Every time ako makuha sa YouTube, it's always $5,000, $100 by 1 year. 1 year? Yeah. Because maybe I just didn't give a shit too much. Book nyo si Sak Maestro. Pero ayaw mo ginana. Para sa katong mga, kaya ako, proud Aspiring ko. sa mga aspiring. Kanahan ko itong mga story nga gikan sa wala. Ako nagikan mo kami sa fairly well family nga, that's niyo. Na ang sukod sa success is social assets, daghan kag kaila. And at the same time, knowledge and wisdom. Oto ang dato para sa kuha. Kaya kung kuya dato, kung mama dato, papa na ako dato, they're all successful. Bay, di na ako itong mga kaya lamangan. Na-realize na ako nga madato na po din ako dagang kag amigo, dagang kag kaila bay nga. Alam kabalo ka na. I have Taxes, I have Omars, I have Bastes, I have Anton Zubietas and Nailahing Arix. treasures. I have different assets ba. Not to how successful. Makita ni mo riches to my kids. My kids are smart as fuck and good as fuck with good values. Sila ang nagpadato sa kuha. Ito ang investment. No, naminaw. He was there all this time. Me being sentimental. Gawas gabon yung... Love you, boss man. Ako ay utang na loob po na ba, Arik ba eh. I owe him this as Ay, much. question day, sir. Last pangutan na from Jack Wilbert. Oh, Jack Naapa ba Wilbert. to iyang Mindanao nga shirt? Asa Ay ba na now, the orange one. kahamak askurato? Wala pa ako nag-reprint. Na ako'y tulo ka Upcoming. shirt sa balay. Three of each design, upat ang design, pero they're all triple XL, so Asa na siya ma-order? Wala pa siya nag-print down. shit. If ever ba? If ever. Through me na lang yun. Facebook na lang, no? Yeah. Ano sa'yo mga sir? Pinaka-legit na account. Kaya pag search Kato. ako, Hansel Bon Hansel Cabo, Bon Cabo, mga- gan kayo. Katong gidchat na ako. Hindi ka ito nag-comment si Mua. Kato. Katong ka-comment ko. Ang cellphone cabo niya, picture kay drawing sa mga anak. That's it. Ayun, no? And I don't, Ba't niya? sorry, I don't check message requests that much, man. Like, dili ko active yung social media, pati kuan. Dili mo siya fame good. Dili ko kabalo mo. Parang napakutan ko, sir, pili mong TF. Lisod kayo mo reply. Lisod kayo eh. Di ko kabalo sa pagtubag. Kay, from a businessman standpoint, business person, pareha ni once ako na-invite sa Jansan, by first time pa niya bago pala kaila restaurant. So nisugot ko barato kay, but bay, humo kayo heart. I need a manager.
Oh, isa mga manager dili ko palo. Oh, Maestro. tama. Wala, kupal mo tanan. Family lang yun mo masana na. Family no. Ano lang sir, last words na lang ta sa itong mga ano, sa itong mga... For real? It's done? Napakigig! Napagkakigig. May gig! Gigkawat lang ka na mo! Shoutout Wait. sa gig karon. Pila sa inyo ha? Mga tuba mo? Dili. Ato. Pasensya. Hindi ko alam mo si Asa ganito? Sandro. Kalimot ko. Ha? May kamya. May is Tropics. Tropics. Sa mga nagtanaw din, yung taga Jensan, nangita mi og magic beans. Nagikan kay Goku. No, real talk. Hook was up. I love you in advance. Paunda mo. Shoutout Axel. Lagi! Oh, yes sir. I'm dead serious. Grabe ang ano ba, ang comments ni Magic beans, Classico, one wala time kayo lang. pinapansin. Ano sa na sir? As kasi ko? Isa lang sa my Expectations music na title. Joey Badass na. Ano? Expectations sa imong music na ma-title imong anak sir si Miku. Sa Sa may tanaw ni mo ano. Naon sa daw. Wala ko sa book. Bangag mangguro ni. Mahimo title ako anak, magbuhat og song for my kids. Expectation sa imong music na title. Unsa feel na ko ang pasabot niya. Unsa kung madunggan na sa imong anak tong kanta nagihimo nimo para siya ha. Unsa imong He already has. Unsa ang reaction niya to? They love it. I love it. Ate katong si Mandy. I even had a song for Mandy. I don't know if you've heard it. Acoustic Mandy song, katong. Yeah, Mandy Mandy song, yeah. Oo. It's not hip hop. I don't make hip hop songs for my kids. Feel mo sir pag dako nila paminahon ta nila and they will have My kids know my song. Mandy could sing my song, even the bad words. Ayun no. Yeah, because for the reason nga si kung mix sa balay, speakers, sakyanan, balik, o kung naoy gig, balik ko na ako kuan kids, I need to practice ana. Yada 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 motivational sound is the type of shit that inspire you bitches. They know that shit. Yeah. My kids know it, but they don't like it. Pero close jud kasi mo kids sir. Like Yes, really close like I'm hands trying on to jud be. kasi. I'm trying to be. Hands out na. Trying to be. Ayun, My no. wife is a better parent than me. Always. Shout out to my wife. Ayun, I don't know what I'd do without her. Mga unsung heroes natin no. I may look like I'm a really good dad, but I suck. I suck. I'm lousy, man. Selfish ka mo. Antod sa di ko munda, mga bisyo, mga kabuang. Pisot ka mo ko. Ano sir, na ako question sa mo sir. Possible ba na makakulab nimo ang OSD? Why not? Yes sir. Ginakulabo na ako ba? Yan, sa mga ano, base na Tanan, ginakulabo na ako tanan. OSD. OSD. Wala na. I'm down. Kanta, ano na to na, R&B na Two to na. things, three things. Send me a song now, nanadaanan yung verses. Yes. Kaya, wala ba eh? Wala na ako creative juices, I just have to follow you. Follow na. So make it easier for my life. Second, pay me. That's me even na to. Pay me, dog! I didn't give an amount. 1,000, Tama to. 500, I don't give a respeto. shit. Yes sir. For the time, for It's the not me that you're paying, it's my wife, my kids. Jollibee naman to nila. Like, yo. Number three, kuwan lang ba eh? Like, you have to i-release or unsa, like, I have to hear it. Kaya, kabalo ba ka sa kuha? Pamubuhat ko, collab ko pa, aron, dapat gawas na yun na. Wala nang patupik-tupik pa. Ako ko yung mga kolabo, 1 year later pa ni gawas, like, wala na yun ako eh. Sorry, nahadlok sa mga verse. Dili po. Nagtuo siguro nila marketable kay ko. Si Sakni, daghan kong views makuha. Agawas, wala din namin daw day. Naghintay ka ba? Please. Enough of that shit. Comments dahil mo, no? Kailan next battle mo? Diba? Mau ginabay. Please, ayaw mo collab sa kuha for that reason. Collab mo sa kuha tungod kay... Gusto mo. And you love my being. Gusto ko. Organic You wanna lang, work with me? organic. Dili tong... For the views na lang, bay, wala may mapalakat. Real talk. 1,000 siguro at most views. Yun, no. Maluwi gani ko sa mga nakakulabuhan ng anibayad, ginugla ko. Kanya. Wala. They don't get the views. Ano? They got their ass whooped. Pili lang verse. Oh, bay, lubong. Second. Wala pa ginaminaw. Minaw. Wala na income man. Oh, nya. Wala. And ang third, insult pa jud kayo ay 50% lang ako ito. They got their ass whooped 50%. Ito yung 100%. Mama ako sa battle bay, sa song bay, wala yung makapili sa kuha. Wala, no? Hunda na, wala na yung fake humble. Promise, lagi. Sir. You know why?
Okay, formula na eh. Kung si buhaton sa akong kolabo, I do it. I do the shit that they can't. Kita ka itong kolabo naman nila Zeng Luke, nila talaga 8 Messenger. Tabay, I heard their verses. Dili kaya. Grabe yung guy lang rap verses. Ang ibot, ikanta ko. Lihis your Like, how do you nga pagkakanta? Like, bro, si Bruno Mars ba eh? Leave the door open. I whoop their asses. I love you guys, but you know it, man. I whoop y'all. I just sang the living shit out of it and I whoop y'all. Wala po kayo kanta sa unang sir na college ko. Remember ko yung Heart of Gold mo. Kato? Uy, Ilyang I was in Johnson at the time. As in, Yes, I was in Johnson when I wrote. Nako sa Lagaw when I wrote that song. yun no, Heart of Gold. Oh, it's Shout out, classic Love So songs. Rare. You made that beat. Love So Rare. No. Love you. Tama yun. What's it? Oh, Vince Suboto to. God damn! Ano? Yun. Daghan talatunan sa kinabuhi. The Masterclass! Sack Meister! Thank you, thank you. Ano? Any last words dan sir? Papasalamat ang Last words? Shoutout sa mga gusto Shout out, shout out to yourself. Yo, shout out to my family. OSD, shout out to OSD. Yeah. Bread Slot. Ayun. What else? Shout out to Ku Diner. Kandao family. Ayun. Magkalamkom family. Ayun. No. May gagaw ni mo tats. Yes sir. Pinangga kay ko ato. Magic Beans pag Sa una, not because, basta. The love, it's the love. It's the love. That's, Yes, sir. it's the The love. gesture. They know that I need it for my work. That's it. And who else? Over Easy. Kami nila ko baka Montalan Records. AD. Shout out sa lahat. Shout out sa Shoutout sa lahat. lahat. And of course, listen to our albums. Check Yun, check out our page. Yun, yun, no. Supportan nyo lahat ng ano, lahat ng outlet na ni Sack You Master. don't have to. You don't have to. Huwag kayo maniwala dyan. Fake humble yan, fake humble. Don't have to. No, you don't have to. Kablang ano, nasugdan na mangod sa wala. Oo, diba. Tanaw na ko. Di na kailangan madungagan. Real shit lang, real shit lang. Okay. Really shit lang ba? Like, I'm good with it ba? Like, Fulfill na ka, fulfill. 600 views. Fulfill. Kaya na kayo. 600 more will not make me happy. Diba? Pinaw? Wala different type na. Sila ba eh? Like, listen to their shit. Listen to their the Thank you. ones that really matter. Thank you sa tanan na minaw. Yes. Sa mga Tama, nag-appeal sa comment section. Dinita mo may Love you isa-isa. all. Daghan Love din you all. mo. Dinay mo ba Sack Maestro effect. Love you all, love you all. Sack Maestro effect, no? We'll talk na, love you all. Sensya sa mga wala na shoutout. Walang galing sa mga. comments. I'd rather take 10 people in the comments or 20 than 1 million squammies. Yeah. Because those 10 motherfuckers know their shit. Diba? Yes, Kana sir. sila Jairon, sila Charlie, Oh, they really care about it. musicians, good na. Legit. Legits only. Dili na mga baduy. Dili na mga kilo. Lawan sa bread slot. Bread slot. Nga pala, unta nag-enjoy mo sa mga episode, no? So once again, dire din mi naka-locate sa Corner Quezon, Abalagta Street, Quezon Avenue. Check us out. Gikan sa Tops and Mix, Yes, andun sir. sa Tubigan. Yeah. Dito, more water made from Best of the tears of our enemies. Ariyo, best kebab in town, no? Best. And syempre yung burger na the The best best. din. Okay. Bread Slot. Hands Soon, down. ang PS4. Kaya ang PS4 na PS4 upcoming, may PS4 din kami gaming, dito. dito. Very reasonable too. Barato lang. Ayun, no? Sa mga na. Sack Maestro na yun. Ay, Ay, dili, daghan mga pobre ko ng kuripot. Silawsi pa man, Sack Maestro na yun, no? Maestro. If you're poor as a rat, or kuripot, yung kas katanan yawa, Pero gusto mo Hindi lamig. ka makakanog lami. and you want the Lamig na pagkain. shits that you see on TV, Shout out. taste too. I kid you not. Alexa Galvado. Oh, shout out sa tanan, be, kay bisag isa. Magic Beans too. Shout out kay Thumbray. Thumbray. Shout out kay Francis John. Ano siya? Sing. Ano siya dyan? Ano siya? Yun, no? Alexa Shout out. Galvadores. Yeah, shout out. Shout out kay Jericho John. Galing ko dyan. Kay Ann Carlisle. Gwapo na Ann. yun ang nagla- Uy! Si Ann, gagi. Wife Si ni Ann, Amir. di ba? Lagi. Hi, Ann. Shoutout sa asawa ni Sir. Yeah. Alam niya You niya. know, you know, supportive. Shout out kay Derek Kita mo Jones. yan. Yan, mga yan ba? Ay, shout out. Glitching Forever Records. Ayun, no? Kevin El Gozo. From Lucena City. Ikaw ba ni Oh, Kensa? invite na po nato, sir. Tanong sa gig ni mo niya. Mga mato sa akong gig. Kasi ko siya. Okay, class. Shout out, class. Kami 200. Kung wala. Bahala. Russell Dantes Alcordo. Okay. So once again, sa gusto makakita kay Sak, makastorya, Bofos sa hardware na. pambuhaton ninyo. At kumukaroon sa gig niya.
Sa 200 pesos lang. Mopos Hardware din, alam mo Mopos Hardware, the Nopal family. Kamya. Sa East. Anto sa... Madto na ako dito karon. Mix na arat. Wala yung Magic Beans, madto na ako. Let's go. Ito ba, Magic Beans ba? Comment mo, comment Okay na. Comment, Magic Beans. Mine. Haluin nga Jensen kung wala. Shout Carla, shout Alexa Galvadores. Ayun, no. Black Merc Jensen. Ayun, no. So once again, kami din ang Kantox, no? Yes. With Sak Maestro. Yes. Nag-isang Sak Maestro. Yes, Tupac sir. Shabur. Tupac Shabu. Tupac Shabur. So, Once again, kami ang Kantox sa... Antox. Magkakaibang relihiyon, magkakaibang sir. lahi, magkakaibang paninindigan, What? pero lahat kami Magkaibigan! Next Maraming episode na salamat. po, Sak Maestro, Bitches. nag-iisang Sak Maestro. Let's give it up, Sak Maestro. Sige kaya. Sir, salamat po sa Ako lang talang istorya yaw. Walang purpose dun na O ba? Yes, sir. mga Guys. nagkakatunan sa Oi, oi.